Tije mako jolo e kaunti no ma Migori mabende tie okanyo endo kar od thieth ma Migori sani endi koro ne ong'anyo kendo oketo gigi mag tich piny e yor endo manege ywak godo ni gin tiere ga chiedh nadi malich ahinya e yor endo margi ka gin kanyakla gi leo mar osara okoro pok ochulgi kuom dweche madirom 10 nyaka sani. Jotijego eko wacho ni lwasi magitie bende en lwasi no endo mok ni kare kendo ok migi tijno endo magiwinjo e okang' no endo madwarore e seche mane giloso ne giwacho ni koro kuom sani endi e dweche ariyo mosekadho gisitemo mar mondo mi gitudre kod telo manendo mar weche mag thieth e kaunti no endo ma Migori ma endi te osebedo ka en gino mapok onyalore omiyo ne gidong' kod manendo ma en mana par achiel kende mar weyo tich kendo gisingo dhoggi ni ok gibidok e tich ngang' nyaka chulgi mago magin chudo magi mapok giyudo kuom thuolo no endo malach. Jotijego eko madirom 70 sani endi koro ne olero ni gisebedo ka koro gimanyo mano ma en chief officer kata jago endo mabende en jatelo mar migawo mar weche mag thieth to kata nyaka sani endi pok giyude okang' maber. Chenro kata paro mar yudo jatelo no endo mondo miyo to agodo yo mar ong'we yamo no kodhi makare sama bende koro ong'we yamo mare ne odhi mane okodwoki. Tuko hapa kwa ajili ya mshahara yetu, imekaa sana miezi 9 sasa, inaelekea miezi 10, na tukienda kwa ofisi hakuna kitu tunaambiwa ya kwamba inaweza leta maelekeo ya kwamba pesa iko. Kila mara tunasunguzwa tuende kwa admin, mara tuende kwa medsup, tumeshindwa tufike kwa chief ili tujue. Sasa tunapendelea ya kwamba kama hii kilio chetu inaweza sikika ili tupate pesa yetu, kwa sababu sisi wote ni wasasi, kuna mahali venye tunatoka na tuko na watoto wanaenda shuleni. Na hivi sasa mnaona tunakaribia kufungua, shule inakaribia kufunguliwa. Sasa tumeshindwa ya kwamba tutapeleka watoto aje shuleni. Tuwaomba ya kwamba County Government of Migori come in and give us the direction so that we can get our salaries. Maji ndiyo hakuna. Usafi tunajaribu kufanya, lakini hata we unajua mwenyewe ya kwamba mutisa ya kazi ni pesa. Usipopewa unaweza ukalala kazini. Kazi tunafanya. Tumekosa for the last 2 weeks. Imekuwa inakuja, kuna matimes inakuja na kuna matimes haziko. So for the last 2 weeks hatujakuwa na maji. Susan Libra, sisi ni wafanyikazi wa Migori County Referral Hospital kama casuals. Tumekaa miezi 9 tunaelekea ya 10 bila malipo. Na tunaomba serikali ya county government ya Migori County ije itusaidie ili tujue pesa yetu iko wapi juu. Hata governor honorable Zakaria Koto Bada alisema vizuri, yeye ana pesa yetu, pesa yenye ako nayo ni ya wanase. Sasa sisi tunashangaa pesa yetu iko wapi. Tunaomba serikali ingie ndani kati na itusaidie tupate pesa yetu. Juu tunaumia sisi kama wanawake on the side of women, tunaumia sana. Unapata mtoto, uko na mtoto mchanga ama uko na watoto wengine kando, hata vile wakule, vile wavae, vile waende shule ni stress. Na hata saa hii shule inaenda kufunguliwa, hatujui tunaenda kuanzia wapi na tunamalizia wapi. Kazi nayo umekaziwa, unatakikana uingie kazi 6:30 na unatoka 5:30, wengine wanatoka hata 6 tena. Tunaomba serikali ingie kati na itusaidie. Na ukikosa kufika na unafukuzwa uende nyumbani. Na pia hiyo maneno ya hospitali frustration hiyo tumechoka nayo. Mara uende ufanye kazi huku, mara uende ufanye kazi huku, na hiyo kazi unafanya minus water. Hatuna hata maji hospitalini. Vitu zote zimechafuka juu ya shida ya maji na hiyo shida ya pesa. Na mtu hawezi fanya kazi miezi 9 na expect baada aendelee na kazi. Hata hiyo nguvu ya kufanya kazi itatoka wapi? Hakuna. Na njaa, tuko na njaa kabisa. Serikali ingie kati tusaidie sisi wanawake wa county wafanyikazi wa County Referral Hospital. Tumechoka na hii mateso. Tangieu kata kama dia yude pesa ni angeu kende maonge jo wadwa hata kuna maliti kinyitiliete chuana no thosa ni gabich kata kama yude pesa kende maonge jo wadwa ni pesa na omoke hospital kata kama yude kende jo wadwa ate mnango ya wakonya uru mondo chula pesa na ni adia bedu ko pinjo wadwa apithu ko nyikwa merwa